Ndongeye ndabasuhuje muri kumwe na Fabien hano ku isoko y'ubworozi. Ubu nje gusubiza umukunzi wacu watwandikiye muri komenti atubaza ubutumwa dore ni nk'ubu, ati watubwira amoko y'ingingo aterwa inkoko z'amasake, namwe muzi gusoma mwabireba. Ati watubwira amoko y'ingingo aterwa inkoko z'isake kuva zivutse kugera zigiye ku isoko. Ngiye kubanyuriramo mu ncamake, hano ino video ije gusubiza uno muntu. Nzabakorera video ndende nitonze mu cyumweru gitaha, kuko buno hari izindi video ebyiri ndimo ndabakorera. Cyumweru gitaha nibwo nazabakorera video ivuga ku ngingo nyirizina. Reka mbe nguhaye liste y'ingingo ukwiye gutera inkoko kuva zivutse kugera zigeze igihe cyo kujya ku isoko. Urukingo rutera ku munsi wa mbere zikivuka. Reka Newcastle muhereze HB1 urwa mbere urihamukanywa ikarunywa cyangwa se ukarushyira ukaruriza mu jisho. Urukingo rwa kabiri kuri uwo munsi wa mbere ni gumboro, ayo IBD yo iranyobwa. Urukingo rwa kabiri uruha icyumweru gishize iminsi 7. Urukingo rwa kabiri wihereza gumboro ya kabiri, nayo iterwa iranyobwa, ubwo ni mu mazi. Ukongera ukayihereza na Fourpox, nayo irinda indwara z'udusebe nangwa se uduheri tujya tuboneka ku nkoko. Iyo iterwa mu kaguru cyangwa se ukayitera mu ibaba, ari byo bita wing web method. Urukingo rwa gatatu uruyitera ku munsi wa 14, ubwo habashize ibyumweru 2. Urukingo uzitera Newcastle, umuti wayo bayita Lasota, wo uranyobwa. Urundi rukingo uruterera hamwe narwo urutera na Typhoid, iyo ikabiterwa mu mubiri ukoresheje urushinge. Ku munsi wa 21 kugera ku munsi wa 24 niho utera urushinge rwa 4. Urwo rukingo rwa 4 rero uhereza gumboro ya nyuma, nayo ikabinyobwa. Ni ya nyuma bitewe naho uherereye ku icyorezo uko kiba kingana muri ako gace kurimo. Ukayiterana na Full cholera nayo iterwa mu rushinge. Ubwo ni ku rushinge urukingo rwa 4 uzihereza aho ngaho, urumva ziba zikirimishwe. Ku munsi wa 24 rero naho uhereza urundi rukingo, ariho dusangamo kuzihereza Newcastle booster, nayo yaba ari roster, ikaba inyobwa. Urukingo rwa kabiri ubivanga ni Chloreza, ikaba irwanya indwara zo guhumeka nabi, nayo iraterwa mu rushinge. Ubwo akazamo Bronchitis, nayo ikaba inyobwa cyangwa se ukayipuriza mu izuru. Naho guhera ku kwezi kwa kabiri kuzamura uzihereza ingingo z'inyongera, arizo izi ngizi, harimo za Newcastle ikaba inyobwa, Typhoid guterwa mu rushinge, Chloreza ikaba iterwa mu rushinge, vitamine booster nayo ikaba ari inyongera. Izo zose ni ingingo z'inyongera wongeramo, iz'ingenzi ziba zararangiye. Murakoze, naho ubutaha kora subscribe na like na comment.